Alright, turagarutse kuri The Town Show nk'ibisanzwe tugenda tukugezamo updates ari kuvugwa mu mikino ndetse n'imyidagaduro. Mwibutsa ko The Town Show ni YouTube channel kugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye mu mikino ndetse n'imyidagaduro. Hano mu Rwanda, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'i Burayi hose ugenda ubikurikirana kuri The Town Show. Kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo cyose dushizeho ibiganiro ujye uwa mbere ubibonera akugiye. Mu munsi rero tugiye guhera mu ikipe ya APR FC, tugenda tuganira ku updates ari kuvugwa muri transfer ziri kuvugwa hano mu Rwanda. Ikipe ya APR FC rero yamaze kwandikira Ferwafa yikura muri Super Coupe n'irushanwa rya Ferwafa mu gihe impungenge za APR FC zaba zidakemuwe neza nk'uko bikwiye. Ikipe ya APR FC yikuye muri Super Coupe ntabwo igomba gukina irushanwa rya Super Coupe ryariteganyijwe kubera hano mu Rwanda. SG wa Ferwafa Boni Mugabe yavuze ko babonye ibaruwa ituruka mu bunyamabanga bukuru bw'ikipe ya APR FC. Rero ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rigomba kwicara hamwe rigasesengura iby'iyo baruwa yavuye mu ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC rero yaremi irashinja ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ko yateguye Super Coupe mu buryo butemewe cyangwa se budahuje n'ubwo ari busanzwe bukoresha muri Super Coupe yategurwaga na Ferwafa. Ferwafa rero yavanye amakipe abiri yashira ku makipe ane ariyo agomba gukina Super Coupe. Na amakipe yitwaye neza muri shampiyona umwaka washize, ikipe ya APR FC, Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport, utibagiwe n'ikipe ya Police FC ariyo makipe yitwaye neza. Byari biteganyijwe ko ayo makipe akwiye gukina Super Coupe ari nk'akarushanwa kagufi kari gakwiye kubera i Rubavu, bari kirimo mu biganiro ko aho iyo rushanwa ryabera. Ikipe ya APR FC rero ni yumva ukuntu byava ku makipe abiri bigahita bijya ku makipe ane. Ikipe ya APR FC itamenyeshejwe. Ninde wigiza nkana hagati ya Ferwafa ndetse n'ikipe ya APR FC? Ninde wigiza nkana? Tubwire muri comment. Urabona ari inde wigiza nkana? Ikipe ya APR FC mbese izakina Super Coupe, igomba kubirengaho igakina Super Coupe, dore ko ikipe ya APR FC ivuga ko mbere yo kugira ngo bafate umwanzuro wo gukina Super Coupe ku makipe ane, ikipe ya APR FC itigeze ihamagarwa ngo bisobanurirwe, ndetse yewe n'andi makipe yose ntabwo yigeze ahamagarwa, ahubwo babonye email zigiye zitandukanye zituruka muri Ferwafa. Ikipe ya APR FC rero itegereje ibisobanuro mbere yo kugira ngo ikine irushanwa rya Super Coupe rya Ferwafa hano mu Rwanda. Ikipe cyangwa se dukomeze mu ikipe ya APR FC, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa byongeye cyangwa se ryatanze ibaruwa ku mpuzamahanga y'umupira w'amaguru CAF ku busabe bw'ikipe ya APR FC kugira ngo isuzume ubusabe bw'ikipe ya APR FC ku mukino ugomba kuyihuza n'ikipe ya Resegre du Congo mu mikino ya CAF Champions League. Ikipe ya APR FC yatomboranye n'ikipe ya Resegre du Congo mu gihugu cya Congo, aho kuba umukino wabera muri Congo, umukino ubanzo wari ukwiye kubera muri Congo, aho kuba kugira ngo ubere muri Congo ukabera ahantu hari netre bitewe n'ikibazo cy'uburwayi bwa Ebola cyangwa se umutekano muke ubarizwa mu gihugu cya Congo. Rero ikipe cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru yamaze gutanga ubusabe bw'ikipe ya APR FC ku babishinzwe muri CAF, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika. Ikipe ya APR FC rero irifuza ko umukino wabera mu buryo buri netre mu bindi bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo bere muri Congo. Umukino wa mbere waruteganyijwe kubera muri Congo Kinshasa, umukino wa kabiri wo kwishura ukabera hano mu Rwanda. Umukino ya UEFA Champions League yo ku mugabane wa Afurika. So urabona ikipe ya APR FC ikwiye gukinira muri Congo. Tubwire muri comment ubusabe bw'ikipe ya APR FC ubugomba cyangwa se bukwiye kwibwaho neza kugira ngo hatagira ikipe ibirenganiramo. Twerekeza mu matransfer kuvugwa hano mu Rwanda. Myugariro w'ikipe y'igihugu Amavubi Imanishimwe Emmanuel Mangwende yatangajwe umukinnyi musa wa Chaiman FC mu gihugu cy'Ubuhinde, aho uyu musore yamaze gusinyira ikipe ya Chaiman FC kini cyiciro cya mbere yo mu gihugu cy'Ubuhinde. Ikipe ya Chaiman FC yashinzwe n'umuherwe cyangwa se n'umukinnyi wa filime Bukan wamamaye muri sinema y'Ubuhinde, ndetse n'umukinnyi wa cricket MC Donald. Imanishimwe Emmanuel Mangwende yamaze kwerekeza muri ikipe ku masezerano y'imyaka igera kuri 2 akinira ikipe ye mu gihugu cy'Ubuhinde. Mugiraneza Frodouard wakiniraga ikipe ya Police FC ndetse n'ikipe wanyuze mu makipe nka Kiyovu Sport, APR FC yasinye amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Musanze Football Club. Mugiraneza Frodouard
mwibuka ko yanyuze mu ikipe ya APRFC avuye mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ubu ni umukinnyi musha w'ikipe ya Musanze Football Club ikina icyiciro cya mbere hano mu Rwanda yo mu ibarizwa mu majyaruguru y'u Rwanda. Mugiraneza Frodoir rero ni umukinnyi mushya w'ikipe ya Musanze Football Club. Amakipe akomeje kugenda yubaka dore ko shampiyona y'u Rwanda iri buze gutangira vuba mu minsi ya vuba, dore ko hari amakuru avuga ko fixtures z'ukuntu amakipe azagenda ahura muri shampiyona y'u Rwanda mu minsi mikeya iraba yashizwe ahagaragara kugira ngo amakipe agende amenye ukuntu azagenda acakirana. Rero ni muri ubwo buryo amakipe agiye atandukanye ari kugenda yiyubaka ku buryo bukomeye cyane. APRFC, Rayon Sport, Kiyovu Sport, Mukura, Marine yose akomeje kugenda yiyubaka ku buryo ukomeye. Andi makuru yose ugomba kugenda bakurikirana kuri The Tony Show. Wowe icyo umusaba ni ugukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo cyose dushizeho ibiganiro ujye ubu wa mbere ubibonera ku gihe.